Voina hianin news paruk pasari vel kan riek dona angai nom don te mania amma sabera chuanin kan health minister pilarin pui malak na hi riek tlak ni in ka hria aro pui ka ti khop maya ke poin hi kan riek hawang kan sir hawang kan riek ho don ani kan hrethiwanga health minister na ka chel tan chiak han atia lunglei deputy commissioner na lo chel to pukulo thangan mizoram chan chu mizoram chanchin i hrechiang to boka corporate social responsibility fund min ngai to sakroti in kangena ani po alo phurin rang tak mai in athilti masak beratan Sri Rama Medical Center porur chennai te lo dorin mizoram lung zai ngai te athona an lung zai sak anni theinan ma min lo lak sak nga la ti chuan ruam hmanna angin Sri Rama Medical Center atangin mi pakwa localin February ni riat khan aizol an lo thlenga anni lo boipui turin nodal officer atan Dr. Eric Zo Moya ruatani ZMC screening nei ni in damlo mi zathum lai anin entira heta tang hian mi za som ni pakwa lung zai ngai te chu chenaya athonin an zai sak don ani avahan ro pui ve te ro hi kan health minister malak na ania vai tam deuh om khom chu ni se pilarin pui zindabad antile to mai theini ani lo panin long leaf te po han tile te a thing de khan an aurwal mai theya amaro chu vai tam tak om khom kan ni lowa ke mai in career ka chu wang chuan in ke chuan in aro pui hle mai kan health minister malak na hi hetianga mi za som ni pakwa major operation ani kan ringota khatiang a inzei man to lu tuk tur kha mi za som ni pakwa an tum sak tur kha a thona nin zai thei tur hi aro pui lu tukani kha kan news react masak ber tur ani a dot lek angkal lenga hei ZPM thalai malak na in thubuai an ziaklut let maya rei ek tourist resort che thatna Anit-Corruption Bureau in thubuai an ziaklut ti ani hei hi ZPM thalai malak na nia ZPM thalai chuan in July ni som pariat sang ni som ni pathum khan rei ek tourist resort chungchanga hian lok ayuta complain an thelu tani lok ayuta chuan a concerned department tourism department hena August nikhat an thelu atanga ni reilo te a August nikhat sang ni som ni pathum khan lekha thonin zo fiangai sang te azot fi a ti chuanin September tha a tourism department chana chu lok ayuta in dong le ta a chuan chana an zir chen nuwa Anit-Corruption Bureau hena preliminary inquiry titurin an hriatirani preliminary inquiry report atangin chui zui zel tlaka ngai ani avangin Anit-Corruption Bureau te chuan thubuai an ziaklut ta ani tren tarlan to angin ZPM thalai chuan rei ek tourist resort ti mason na ata na sumruam man cheng nuai zaruk somriat nuai ruk cheng nuai zaruk somriat chuang chu mi then khatin sum siam na atan an mang nia an hriat awangin he hi chu alleged accused tiang hamo le sum man le na tho dana diklo oma an hriat awangin chui turangen na lok ayuta hen an thelu tani ZPM thalai chuan cheng nuai zaruk somriat chuang sen ani chungin mason na tur thil thar mu tur ala om fum fe lo ni in asoya sumruam mante mani lok na tan le mani worker te tua soina nge nia hi mani worker te poisa siam na atan maya man ni ya lang hi poi kan ti hle tia mi pui kha ni ngai dan comment section aron ron soiru ka hrecha gin ngai dan kha mani worker te poisa siam na atan maya man ni ya lang hi poi kan ti hle ti tlat mai thil diklo ti tu te shrem man ni ngei kan du hi ZPM thalai malak na ani a angai nom don khop mai a dot le chuanin Chief Minister Hu in pek na le na tho alo lang chuak zel ti hi ka MNF lampang hian ne ron soile tlat maya hi kan sial chuak ange MNF chuan thu chua siamin Aizol bypass road siam na tur sum Ministry of Donor chuan PM Divine atangin Aizol bypass road sairang chumual lungthu siam na tur sum cheng vaibel chezanga aron sanction felta ti tar langin lomom kan ti hle he kong siam na tura ama la tu ber kan Chief Minister Hlui Puzoram thanga in pek na le na tho lo lang chuak zel hi alomom takzet ani
an ti ani mi pui khan in ron comment mai ula ke chon in kan share chuak photange zoram thangan khai sorry ete pu zoram thangan ke chon ka tiang achan cha ai ron ziak rengota pu ti tel lo ka chu mi lo she thiam don ne pu zoram thangan ai zol kho pui hel na tur kong siam atul thu sarkar lai puya athen na sa hle ti tar langin sai rang atanga kho chak lam le chim lam pan na tur kong lian siam dan arua mana chim lam pan tur kong hi si mui sakor tui chun tan shil tlang nuam sam tlang le lungleng in kara kalin mual lung thurama aizol tu then zol kong apo ang he rot na hi central lam ho tu te po in pompuin union finance minister po in puzoram thanga hne na ti hlotin ani tur thu an no soito an ti a mimal ram zang na dom na harsat na om deu awangin kumkal ta chung khan sanction mu man ani talo ni nan tar lang ani MNF tarlan danin khotsak lampan na tur kongpo sairang rangvamual rale lam bongon brigade field marlam atanga lever konhi twin tunnel omin zema bok chu selesi kong muthi thlen ma kong nuai chua lama alo chua kang chuta tang chuan tuirial airfield marlama luikanin phaibok bula kongpui fin tur ani hemia tan po hian lever na hi tender chu fel ani to puzoram thanga khan ve takte avein kongpui tha kan nei na turte traffic tot lutuk ti ziom na ta na ti takzetin ma ala ti tar langin MNF chuan malakna lian tham ani awangin voile khata pe zung thei ani lo thil chu chiang lo le she chiang lo mi pui tam tak le ram shwai tu then khat phei chuan nui zata te an nei ani kha yo atha wangan ron ho na khop mai MNF lampang chuan thil chu chiang lo le she chiang lo mi pui tam tak le ram shwai tu then khat phei chuan nui zata te an nei ani kha engte hi ram shoi tu then khatte hi shein om chuanin comment section a hanin ron comment ula shet vete po cha komre re loma le tero hey an ron soi miau sia anna thora voina alo lang chho zelani hey MNF thu chuak ania nia lom thu soina lom thu soi angai chuanin kan soi mai anga sarkar masa lampang malak na kha heta I ZPM sarkara poisa ron lu ta chi ani khati zo hanin soi meng o hemi hi aizol khopui chung to lutuk ti ziom na tur khan leiver na tur kha vaibel che sang khat zathum som bathum point pani pariat le tuna vaibel che zanga kha MNF sarkar layan malak na kha tuna ZPM sarkar henan ron sanction ta ti chonin aizol khopui chung to lutuk tur te po hi ti ziom wat athakhop mai ti khan kan comment mai ange mi puite po khan in ngai dan ron soi ve zelula hey ZPM anin thlang hnai ani an borok a hot chho khop maya February ni som panga nak tuk len in thlang dona elected office bearer thlantura hianin I president hi mi panni in an chu dona vice president mi pathum in an chu anga treasurer mi panni an chu dona ni ti chuanin president chu turte chu president ni lai pulal lian so tale ZPM MLA puviel zai than zama aizol west 3 kan bial min bial tu ni a ti chuanin vice president chu tumte chu treasurer ni lai pulal thanpuya ZPM MLA W chona male chief organizer PRL lian tluang ate an ni treasurer chu tumte chu ZPM legislature party treasurer pulal chuan thang ale general secretary pani ngur sailo le sai thua mamang pa te ania hei hi kan ron tarlan duk herna chan chu heta hianin MNF lampang hianin thun ron chua MNF thu chu hi February ni ko dei ania ZPM in thlang turan ron chua hi February ni som pani anina chu engemoni in kung kai na riau omin ka shia ke ma chuan in engemoni ngai bel the deu the tur khami ha karon soyanga ti chuan in flyer an the dar atanga lan danin pulal lian sota PW chona male pulal chuan thanga te hi line up khat ani don ani ti chuan in puvial zai thanjama pulal chan puyale pungur sailo te hi line up khat anni le anga tin pu RL lian tlong ale pu sai thua ma te chuan in OB line up pui an nei hriat ani lo ron tia ti chuan in ZPM party te hi shoi tu tharan thlang hnaya hemi boruak a om chho lai tak hianin MNF lampang chuan in thu chu an ron siam keu maya pu aro minglian a chuan in Saturin Foundation a poimoti soyani hetiang bok hianin Mizoram political party te point foundation an nei veka hi mi puite point kan chu chian anga yatia Congress party chu vairama in tranania central an hiam chon Mizoram a pon hiam zel
BJP po Congress ang thawani BJP hi chu central laman lian ama ro chu Christian state Mizoram anga tak hi chuanin boruak hi alian lutuk theilova ti chuanin a soizel na chuan voina Mizoram sarkar keng tu te hi eng ang nge ani kan hria chian a poimo ti soin an foundation chu ZPM foundation chu party sang kal khom an ni founder president pon nei lo an MLA te po in thandona an som khom chop an ni aron ti chat me hemi ZPM shoi tu tharan thlang dona hetia shoi tu thar in than tur boruak om cholai takhian hetian ron tikau maya klema comment ve du kan helai hianin an foundation chu party sang kal khom an ni hetia keima hriat thiam ve dana chuanin nia party sang kal khom an ni adik party sang te kal khom khan be seina an neya chuan be seina chu Mizoram siam that le kha an du awang le kha tiang ti theitura anin be sei awang khan kal khom party sang kal khom kha an nin kalongai ve ringota taknimo founder president an nei lawa tipo hi adik mai thayani founder president ZPM han an nei ka hril lawa kepon an lo nei ni chonin comment section ate khan miron shilula an MLA te po in thandona an som khom chopan ni hei tak hi chu ka hre thuilu tuklawa an lo in som khom chop te po ni mai theya ti chuanin a soizel na chuanin MNF chu Mizopa chhul chuak Mizoram ram le namtan pathian le kan ramtan ti adin ani thu soin tluk supply om ma se engtik niam chuanin a tho chuak le ang MNF chu a foundation adik awangin party dangte chungrila in beina om mang hi om velo titlet maya thona thokri chu in shevema party dangte chungrila in beina ang hi om velo titlet maya a paragraph masal ka hianin ZPM chungchang aron soi boxia hemi party dangte ti hi ZPM aron soi na hi ani mai om mangia ti te kha karil ro oma enge in ngai dan haron soi ve ula ti chuani na soi zela a foundation a that hle rol hiana dotua shoi tu turte kan poimo bokani ti MNF chungchang kha an foundation a dik big chungchang kha aron soi ta a comment thuiwak po katum lem lawa mi puite ngai dana kha kha chu mi puite kuta omle to se mi puite comment section a hanin ron tongle ula loma viewang topper hi hit berdona ma se topper akada de ya LADC lama eirulian antia hi anron comment ani I reckless night 230 LADC lama eirulian banna thelu po nol ngam hi anzawaya nol hunta e aron tile dai maya hei chonin news lian lutuk kha kalo mi salonia zone ta te kan en leta YouTube ate kan zong kola ti chuanin puma ngeta ani hi longtlai journalist ania kalo subscribe renga ani hi anin hei aron tar lang chiang khop maya hi kan ngai thawang engma ka soilo nga kan ngai thaw to panga mi puinin ngai dan comment section aron comment to mai ro ngai nom don February ni som pani sang ni som ni pali thotran ni ani a Lai Autonomous District Council MNF Legislature Party leader Puvi Zirsang chuan leader atanga banna athe luta MNF Legislature Party le MNF District Headquarters longtlai hruai tu te nimina thukhom chuan Puvi Zirsang banna hi an nol Voin Khan MNF Legislature Party hruai tu te chuan LADC executive member MNF Legislature Party Deputy Leader Pusi Rongura Hovin Longtlaya Chanchin Bumi te komin Pusi Rongura chuan an leader Puvi Zirsangan February ni kwa sangni somni pali khan leader atanga banna athe luti soin nimin pathian ni khan MNF Legislature Party le MNF District Headquarters OB10 he banna hi an ngai tu thu asoya Tundin muna chuan Lai Autonomous District Council Constitution Conduct of Business Rules sangni som en chungin tuna Puvi Zirsanga din muna hian Legislature Party leader achel theilona an mulo awangin leader atanga banna athelu chu an hol ti asoi Lai Autonomous District Council Chief Executive Member ni Lai LADC MNF Legislature Party leader Puvi Zirsanga chu eiruk THUBUAI
Dr. STC Larin Chana Special Judge Prevention of Corruption Act chuan thiam lo chantirin a hrema puvi zir sang hi a THUBUAI Special Court thurem na lungoi lovin High Court a zual kovin High Court chuan thurem na lo om to chu kalpuiri lo tura ti in puvi zir sang a po January ni somthum pakhat sang ni somni pali khan bela chua ani thu LADC MNF Legislature Party huai tu te chuan an soi member te pai chung changa LADC dan ding lai angin hetiang lam hoya chuan member an ni na tanga ban theitu chairman chuan thathum aral ma chuan mala ngot arem lo ti an soi langbok khati zong kha kan rieka news kan en ho thei chu nia angai nom khop mai comment section lama khanin ron comment time ruo video le kan in mule theu don nia